Predsjedatelje najvišších orgánov Rusnácoch u Srbiji i Horvátskej 25. maja prešloho roku potpisali protokol o sotrudníctve, z kotroho poteraz malo realizované. Na robotnej schádzky u Keresture prisustvoval predsjedatelj Nacionalnog sovitu Rusnácov Slavko Rac i predsjedatelje všetkých resorných odborov Nacionalnog sovitu, a spred koordinácii ruskej nacionalnej menšiny Republiky Horvátskej Joakim Erdeli. To bola nahoda, že by še vyniesli stanoviska, jak treba prekranično sotrudzovať u oblasti obrazovania, kultúry, informovania i sporta, prek pisania zajednických projektoch po evropských standardoch, kotri by še realizovali prek fondoch Evropskej uniji. Думам, že prava nahoda posle prilapivanja všetkých budžetoch i finansijnih zvitoh, že na keľu peniaži môžeme rachovať v 2014 roku, že by to tie aktivnosti već boli prilagodzeni tým materiálnym sredstvom. Najveći akcenti dati na toto, že by konečno sme potrošili da jeden evropski dinar, to je evropski euro, za naše ruski projekti. Govorili sme, že by naši dva festivali najvekši, Petrovski zvon i naša Červena ruža, konkretno napisali evropski projekt zajednický, ktorý by še odnošal na obidva festivali, že by oni boli finansovani i potrimani z boku Evropskej uniji, jagod festivali za mali nacionalni zajednici, taki jak naša Ruska. Co še dotýka samého sotrudníctva festivala Petrovský zvon i Festivala kultúry Červená rúža, to počiatok kreiranja jednoho nového imidžu, jednoho nového vypatrunku Festivala kultúry Červená rúža. My ideme na toto, že by Festival kultúry u Keresture bol medzinárodný festival, že by bol festival Rusnácov Strednej Európy. Také sotrudníctvo zo Chorvátsku, to praktično počátok toho medzinárodného sotrudníctva a zaš še ide v perspektívi na toto, že by sme prek prehraničného sotrudníctva, znači prek projektov, ktorí by písali za Európsku úniu, že by sme mohli, môže buď toti festivali finansovať i so veľa väčšíma sredstvami prek fondoch Európskej únie. Za pisanie takých projektoch potrebná i fachová osoba, a Rusnáci u Horvátskej ju pošvitko dostanú. Horvátska u Európskej únii, my šteľam pred zvermi i oni všelijak, že dalje odišli u oblasti toho, jak da poviem, opismenjovanja evropského, nasam pred nastup na evropských projektoch. Nám teraz to ešte nie všetko dostupné, ale pri nás postojí iniciatíva, že by sme to čas dočekali porichtani. I barz nám vážna informácia, že medzi Rusnacami u Horvátskej pošvitko bude jedna fachová osoba so certifikátom za toto i my rachujeme, že sme hodni dostať barz značnú i vážnu pomoc i kvalitetni soviti. Ti projekti še môžu byť tvoric, međutim znamo, že birokracija Europske unije dakus pomali robi, znači do realizacije jednog projektu prihodzi od pol roka do rok. Znači toho roku musíme podniesť za idúci rok, co chceme robiť, z toho roku dúfam, že sme započneli, že niet. A ešte tu je jedna vážna stvar u Europskej uniji, plan trošenja sredstv, odnosno plan i šitski, co še robia še na period 2014-2020 rok, međutim Europska unija ešte to ti plani svoje nije priniesla, trebaju buď tak za 9-10 mešacu, znači hodno še na njih aplicirati, zdavati se štak za koncom roka. Takže mi musíme buď porihtani u biti, daki sme okvirni plan i hvareli, co chceme za počatok, trebame tako i porihtati do ješenji i na ješenj tako i čim še hodno koncom roka pridac i čekati, že by sme holjem dacu dostali sredstva, že by sme robili, bo z budžetok, z toho všemenje sredstva je, to biti za živni pohon, to že by sme to čisto egzistirali. U oblasti obrazovanja zadumane realizovať ljetni kampi s ciljom međusobnog upoznavanja mladeži, a toto jak hlavni cilj u sportu nahlašel i podpredsjedatelj upravnog odboru sportskih baviskoh Jaša Bakov Ivan Papuga. Co še dotika informovanja, potrebne su trudzovať z obidvoch bokoh Dunaju u oblasti dnjovoho informovanja. Ešte co baris interesantne i važne i za terašnjost i za budućnost, to čeranka tih, jak da povem, arhivskih materijalov, že by še formovala jedna zajednická skarbnica i može buď dejaki sotrudníctvo u oblasti dokumentaristiky. Či by to boli dejaki projekti znímania dokumentárnych emisijoh, filmoh, reportážoch. I to, povedzme, može by bolo najinteresantnejšie za dejaki zajednický nástup na budúcich európskych projektoch.
Prekranične sotrudnictvo neobhodný faktor pre hľubovanie odnošenjoch, prečuvanie i rozvivanje identiteta ruskej nacionalnej zajednici s ciljom očuvanja i tradiciji zajednickog našljidstva. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Marca u Kulturnim centru u Novim Sadze otrimana promocija knjiški Naša cerkva z narodom od počatku, kotru napisal otec Roman Mis, a kotra bar značna za vydavateljstvo za našu cerkvu i vjernikoh. Važnost i praktična vrednost knjiški kotra pred nami već je njista. Nasampred, to perša knjiška takvog rodu u nas kotra predstavlja celostnu istoriju parohije u Novim Sadze i istočasno svojerodni leksikon šitskih grekokatolijskih svjašćenikov, čije pohodzenje abo službovanje u dojakej vjazi z jednu z naših najstarših parohijov. Jak taka, uslovio ket iščevšenje mame za okruženu istoriju našej cerkvi, od priseljenja do Nješka, ona na određeni sposob kompenzuje i to nedostatok i predstavlja dobru informaciju njeljamo o prešlosti, ali i o terašnjosti grekokatoličke cerkvi na tih prostorov. Na samim počatku autor dava jedan doslikoviti i cikavi prepatrunog istoriji Novosadske parohiji od samih počatkov, keď će perši Rusnaci počali priseljovati do Novosadu i kolo njoho, i keď 1781 roku do mladej parohiji bez cerkvi i parohijalnog domu prišao mladi svjašćenik zo Žumberku, otec Silvester Bubanović, poznejše treći križevski vladika, po prihod potedišnjoho staroverbaskog paroha, a vypadlo, že prave istorija parohiji u starim verbaše, žanrovski predhodzela tej knjiški, oca Julijana Raca na mesto Novosadskog paroha, ješenje 2013 roku. U pitanju 232 bar turbulentni roki u Horodze, ktorý prečasto menjal obstavini u ktorim žil i ktorý bul i ostal dom za velji narodi i konfesiji, tak i za novosadskih grekokatolikoh. Pan otec Roman Mis cali svoj život robel prave taki roboti, s ktorima veličal viru do Gospoda Boha, prek svojih knjiškov končal hristijanizaciju narodu, prenahodzel drahu v njomu i za sebe i za drugih. A jaki to roboti on porobel? Neprerivno gledal sebe, proboval prepoznat ktorý talent, co mu Gospod Boh podaroval, treba aktivovati za odredzenim čaše. A dal mu ih nadost, ta ho s tim i obovjazoval. Preto je i taki zavžati, njema času za odpočivog i teraz, kad ma ponad 80 roki. Ja vas sve pozivam da svaki na svoj način, u bilo kakvom obliku, zašto mu je Bog dao neke talente ili neke sposobnosti, da radi ono za dobro drugoga, a onda to će biti i vraćeno za dobro njegovo. I onda će nas zaista biti manje zla na ovome svetu, a više ljubavi, više sreće, više zadovoljstva i više dobrih odnosa među ljudima, a to je ono što čovjek želi i zašto je stvoren. Ne za mržnju, ne za zlo, nego za dobro i za ljubav. Program organizovali novinsko vydavateljna ustanova Ruske slovo i kulturno-prosvitna rada Grekokatoličke cerkvi u Novim Sadze. Na programi nastupil i hor Harmonija. Na promociji bilo bešedi i o katalogu Grekokatolička parohija Svjatih apostoloh Petra i Pavla u Novim Sadze, kotru vidal Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacoh. Mož poje, že tu položeni fotografiji, ktorí zo života Novosadskej parohiji, u ktorí prikazani i svjašćeniki, i bohosluženja, ali i aktivnosti parohijanoh. Međutim, dumam, že tot katalog u najvećoj miri, odnosno nošač toho kataloga, prave to ti novši fotografiji, ktorý napravil pan Boris Kočiš,
pred askeľoma rokami. Pred rokom práve. Keď dúfam, že práve to tí fotografii dávajú súčasnú sliku njenjem budinku cerkvi, ali i života parohiji. Autor knjiški Otec Roman Mis podzekoval vydavateljne ustanovi Ruske slovo, Zavodu za kulturu vojvodjanskih Rusnacoh, Horu Harmonija i šitskim zoskotrima Velji Roki sotrudzuje. Na sceni Dzecinskog teatru u Subotici pijatok 28. marca perši nastupili djeci, ktorí po tekstu Saviško Bića, a u režiji Nataši Grunčić, premijerno vedli predstavu Njestvarna stvarnost. Društvo Rusnacov u Subotici za 100. predstavu nastupi na tohoročnim dramskim memorialu Petra Rizniča Đađe. Še mi zdi, že baš ešte nije dorobene šitsko, tak jak bi trebalo, ale pokerestru máme kjedita ešte dorobíme. Nemali oni tremu, ale mali hrišky. To tak ide u takim возрасту, pri takých dzecoch. To dzeci od 2. po 5. klasu. Na jednej probi šitsko povypravijame, šitsko nam krašnje ide, na šlidujući probi holjem polovku tih hriškoh povtorujeme. A jak vyberace to ti dramski, slički predstavi, ktorí budete robiť tu u društvu? Muši biti prilagodzene возрасту dzecom i polna struktura važna, keljo máme chlapcov, keljo dzivčatov i to, i keljo teljo prilagodzi jih sposobnostom, co možu, co ne možu. A všeše, daku zvece ih gleda od njih, tak jediše jaguda. Glavni glumec uopšte ne zna po ruski, uopšte nije Rusnak i prešlog roku perši raščul ruski jazik, bavil jak, ajde da poveme, statista u predstavi Bulpšičok, ktorý mal zadatok bar srdečno brehac i bar dobre odbrehal činsko, ale teraz sel vecej i vypadalo, že nej se mušal vecej i namučali sme še, ali nije bar zveljo i udalo še nam dobre vi vežbali to tu svoju ulogu. S obzirom da nemam uopšte iskustva u ovom jeziku, napredovali smo, imali smo puno proba, umorili smo se, ali eto, sve je dobro uspelo. A kako si se ti našao u ovoj predstavi? Pa, moja drugarica iz razreda, ona je ovde išla i ona me je pitala da li želim da učestvujem i ja sam pitala roditelja, oni su mi dali, onda me je dovela ovde. A kako si naučio rusinski jezik da glumiš? Pa Nataša mi je pomogla u tome. Prvo sam učio da čitam i polako sam, pošto smo dobili na srpskom tekstu, shvatio o čemu se radi. Dzeci ne se bar zečnje robeli i bar še trudzeli i dos švitko i naučili tekst na pamjat i već koji smo še učeli po vihvarijanje, ne se, že bi to bilo čiste vihvarijanje, hoć i teraz ište hrišime, ali varim po kerestur, ozdavi pravimi keljo godlje možeme. Po zakončenju dzecinskej predstavi na scenu stupili mladi glumci, ktorí na tekst Slavomira Mrožeka a u režiji Vladimira Grbiča vyvedli predstavu Policaje, u ktorej še na satirični spôsobe šeduje o društve strahovlady i podpolnej poslušnosti. To predstava absurda. Dom baš tak. U peršim činu sluči daco, po trecit čin to calkom naspak i calkom a nažalj bar vypatra jak naša žena. Calkom všetko tak nemožlivé, ale slučuje se. Hej. Tota predstava, co sme vybrali, to zadovoljavala toto keľo glumcoch mi máme, keľo môžeme dať, na jaký spôsob môžeme baviť, bo musíme povedať, že my amatere, hej, to teľo môžeme še i rýchtac, nemôžeme my každý deň po 5-6 hodiny robiť, hej.
I toto jedno, druhé, scénu sme takú prilagodzeli všetkomu. Glumci našo, stari glumci, da tak poviem, všetky sme už tu už poodavna. I već smo še bar švitko našli, poradzeli, robeli sme, u decembru sme počali, da tak poviem, čitalački probi, koncem januara sme počali takú zmizanscen, i već to februar i marec, ajde ljepše povez marec, već už scena še vykristalisala, že jak budze vypatrac, co budze vypatrac, ponapravljalo še toto osnovne, i potim išla všetka to ta šminka, co še robi, da bi še dobilo toto, co nješka bude se vidjeti na premijeri. Evo od nas 5 koji smo na sceni, 3 recimo znamo, to je 3 znamo da kažem tako, jer ja razumem koliko toliko, 3 nas znamo šta radimo, a 2 glumaca od nas su apsolutni Srbi i nikad u životu za rusinski nisu čuli pre nego što su došli kod nas. Tako da u suštini oni rade na suv tekst, ali to nam nikad nije bila barijera jer bili smo svi nagrađivani. Dneška večer premijera, a co dalje za predstavu kad ide? Dalje imame 5. aprila u Keresture, dostali sme, lebo ne znam nijak ja povez, ukazana nam barz velika čest na otveranju džađi budzeme. Bar sme ponosni mušim povez, šitski vjedno, bo i v Lonji sme buli tam i dostali sme barz dobri kritiki od šitskih našoh, da tak povem patračoh, hej, bo to šitski perše patrače, a potim šitsko druge. I bar znam milo, že nam ukazali to tu čest da mi budzeme to ta predstava, ktorá otvera džađu. 2 premijeri, vošli sme možda tak daku zido jak do jednej avanturi, že jak to budze, medzi tim jak entuzijazem nas jako šigišće všetrima i nachodzime moci realizovati to, co sme zadomali, a pričina to, že nam žalje pretarhovati z aktivnosti. Pretože kad máme dzeci kotri žadajú učestvovati, kad máme mladih kotri žadajú učestvovati, keď će pretarhnje jeden rok, može bući švedska mladinje vraca nazad, ta nachodzime moci i finansiji i nachodzime že bi sme na isce to ti aktivnosti u društve otrimali. Za predstavu policaje mladi glumci iz društva Rusnacov u Subotici planuju učestvovati na zmahanju amaterskih teatrov, gdje je prešloho roku u mocnej konkurenciji za predstavu Spasitelj zavžali 3. mesto. Červene pupče iснує od 1969 roku i od tedi Ponješka na njim predstaveni velji špivače kotrem prave tota manifestacija postala perša garadičak u afirmaciji. Na Červene pupčeše plasovali toti mladi špivače kotri buli najkvalitetnejši na tak volanih malih červenih ružoh kotri organizovani po drugih mestoh gdje žiju Rusnaci. Na tih mini festivaloh bula prisutna aži komisija kotra odlučovala kto po kvalitetu zaslužuje že bi še našol na Červenim pupču. Nješka to, međutim, šitsko funkcionuje inšak. Mihajlo Bodjanjec už rokami člen žirija kotri na Červenim pupču odlučuje o pobjednikoh u rižnih kategorijoh. Po jeho slovoh išće vše nije veljki problem pozberat zeci že bi učestvovali na pupču, ali kvalitet u šitskih segmentoh stagniruje. Že zecom nie pridáva dostatočná uvaha, co še dotýka baš toho muzičného vychovania, a i dneška deci majú veľa širší interesovania i veľa širší možnosti ako dakedy. Dakedy znači bolo to len sport i muzika i tanec, to ti hlavní, hej, jak bym povedal, preokupaciji decok do dneška, počínajúci od kompjuterov, ktorí dávajú neohraničené možnosti i tak dalej pre všetkých druhých sekcijoch. Takže opadlo interesovanie i tu a dúfam, že opadlo interesovanie i pri starších, že še nie robí keľo so decmi keľo še robilo pred 20-30 rokami. Jedan pionirski projekt u Kocure, kotri porušala Tanita Hodak i kulturno-umetničke društvo Žatva, budze dobri prikladi za drugi društva po mestu gdje žiju Rusnaci, že bi tih najmlačih zainteresovali za špivanje. Tanita od počatku aprila ruša za školu špivanja, jak predluženje projekta Karaoke Stop, krasne špivanje na predok. Teraz mam kolo 25 djevčata i najbude 30 hlapci, pri hlapcoch daku zmenši interesovanje, hej. Co nie znači, že še nie zainteresujú kasnejšie, hej, bo nie planiram len toho roku to robiť. I
počneme, znači prijavi boli do konca marca, to je ešte še trvaju, do konca marca i dok počne april, tedy by sme trebali mať jednu dohvárku, gdje ja preslucham šritski dzeci. Tu ja dúfam, že mi bude i Valentina Juhasova pomáhať i Michal Ivan i ne znam, Ciki, oni isto boli organizatore tedy skorej, da robíme na isti spôsob, dúfam, tedy celkom bolo úspešné. Cilj tej školy nie len, že by še dzeci zainteresovali za špivanje, ale i že by najljepši predstavljali kocur práve na manifestaciji Červene pupče. To boli i jeden od ciljoh, po čim som vidjela, že na pupčecu, teraz ne možem povesti sigurno, ali nie bilo dzeci zo kocura, hej. A i keď bolo to tak dahto da ko pozna, hej. A znam, že je dzeci, ktorí dobre špivaju tu, bo ih vidim i na folkloru i ljubela bim, že by sme na to spôsob, hej, napravili jako dejake pred pupče. Jako co je z Eurovizija, ta je Beovizija, hej, tak, že by bolo i toto. Čo onda nie, decom to je interesantne, keď se zmahaju. Ja dúfam, že i keď pobedzi, i keď može ukazať, co zná, i vec, keď pojde dalje na pupče, hej. Ja znam, jak mne bolo to veke, keď som bola mala, ta dúfam, že by tak i im bolo, hej. Pogotovo za týchto najste zainteresovani za same špivanje. Špivanka, muzika i druženje toto co Tanita i Žatva za teraz obecuju najmlačim u kocure, a na njih ostava, že bi ukazali svoj talant i už toho roku predstavili kocur na Červenim pupču. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Blaga zima omožljivala, že bi šitski škodljivci i horoti ostali u živoce, ta tot produkcijni rok bude u znaku zaštiti rošinu, produkovatelje budu mušli dobre merkovac na svoje šaca i ovocnike. U celoj Vojvodini imamo informacije. Z celej Vojvodini máme zviti, že žita i jarci po poljoh ohoreli. Žita u rozličnih fazoh rozvoju, ta ih jest od fazi konca fatjuhanja po konjec drugog koljenka i izjavljovanja karakterističnog lista, tak volanog zastavičara. Šitski tri najvažnijši horoti žita prisutni. Ardza, pepeljnica i septorija, to jest pehavost lista. U rusko-keresturskim hotare horoti na žitoh nie zamerkovani, prikarmljivanje pri koncu, a zaštita še počina intenzivovac. Ľudze už u novší čas dos vješenji jednu čas rucaju i azotu, takže to može biti 50 do 100 kg, ali obično 50 kg tam ureji, lebo da jakoho druhого azotu, ali uglavnim ureji, i već rozliku prihranjuju februar, marec, všetko zaviši to komu jak, keď ih to jak vidze na žito i komu jak vidze potreba. Uglavnim žita, uglavnim možemo povedati, u keresture prihranjeni većinom u februaru, da jaka menša čas u marcu. Počeo horenja nije zamerkovanje. Jest všelijaki fajti korovča, ta pirskanje za herbicidami teraz bude glavna robota u poljach. Všelijak, že do rezervoara pirskački treba dodati i dajaki fungicid protiv horotoh, že bi še toto zrobilo s jednim prehodom traktora. U našim hotare nije daco horeni žita, došorovi imam krasni žita za to čas, takže nije daco posebne i sem poveže jarbula dost suha, takže aj nije bilo da jaki baš pričini, že bi zahoreli. Barže še to može desiti u maju, kad pridu ti majski dižđi, viši temperaturi, već budu veljo povoljnejši uslovi za zahorenje. Preporučuje še parastom, že bi co skorej obišli svojo polja i prepatreli žita. Kolo 90% poljov zaražene. Korovčati, žveljki i obovjazno treba isto čašnje opirskati šaca izo s herbicidom, izo s fungicidom. Žadam obracic uvahu produkovateljom, keď še ruša prepatric šace, jak treba, že bi to zrobili.
Мушише обраци злисце наспак и опатрич чиест дробни червени спори. То ардza або пукцинија. Залапјуе и верхни и сподњи лиса. Tu máme príklad septorii, liscovej pehavosti, môž vidieť, jak še menia farba lisa. Spočatku še zjavjujú dlhoki pehy, ktorí postávajú všecmejší a zjavjujú še i na verchních, i na spodních lisoch. Pepelnica, to všetci znajú, nemáme ju tu. Bilkasto pirňová skoročka na lisu, uglavnom še zjavjuje na spodních lisoch, gdje je slabša cirkulacija vzduchu. Prvenstveno uočimo pepelnicu. Konkretne preporučenia za herbicidi i fungicidi ne budeme davac, výbor naiste široki. Можем повеже, може бути за 6 років назад було вело мене пірскання жита, як teraz у новший час. І сем повеже з розширюванням хемійських хижок є вело тунші, озда пре конкуренцію, є вело тунші хербициди і досі іде то та тунша хемія, але досить ефікасна, яка досить спречава то редовне коровчо і досі люди баш pre toto i prilagodzeli i u stvari prešli na pjerskanje žita. I sem poveže u novši čas dost tot sortimen ktorý zahteva vecej zaštiti, zato že žito davaju vekši prinosi, ali su zato menji otpornejši na choroty. Pre blahu žimu prežila i lema abo žitna pijalka. Ona za teraz nie pravi veľké škody, bo je u stadijumu imaga, to jest odrosnutého insekta. Ovde imamo jedan Tu máme príklad, jak vypatra škoda, ktorú spričinila lema, ale imago. To vypatra jak dlhovasti oblačky na lisu. Lema pojedla hornje pasmo lisa, ta je previdne. Pirskanje u tim stadijumu nije efikasne i darmorúca sredstva. Až keď imago znieše vajíčka na lisce, a i poznejšie, keď še vyľahňu larvy, tretirovanie bude uspішне, len treba toto načas zbačiť, ta še parastom preporučuje, že by poriadne obichodzeli svoje polja. Кампанія наменена насамперед децям предшколського возросту і нижчих класах основної школи, щоб похопили значність гігієни устох і зубох і необхідність порядної навщиви стоматологові. Любиш ти ходити до зубара, чи ще боїш від зубара? Не любим да идем кod зубара, ali še не болим. Келе раз днева чухаш зуби? 3 раз на день. Ти ходиш до зубара? Ходим. І боїшся від зубара, чи любиш ходити до зубара? Не baš любим да идем. А чого не baš любиш ходити? Не любим, zato že baš i ne любим kad mi bruše zubi i tak. А любиш чухати зуби? Келе раз чухаш зуби? 3 раз на день. Після кожного jedzenia? Hej. Higiena ustog pri djecach počina zo zvirastanjem perših mliječnih zubov, zo ich čuhanjem zo čistu i vlažnu gazu posle každого jedzenia. Jak rošnju i drugi mliječni zubi, treba hasnovat zecinsku ščetočku za zubi i litnu vodu, a poznejše i pastu za zubi. Rodiči treba, żeby nadpatrali zecinskie čuhanje zuboh, dok dzecko nie počne chodzić do školi. Меншому дзецку najjednostavnejše perše, po čim rodiči treba to da robja, treba jednu kružnu tehniku, znači dookola, každi zub, kad bi dzecko, evo teraz ja tu da jak prikažem, znači kad bi dzecko tak položi zubi na predok i dookola mu še čuhaju zubi, a već posle kad otvori, već to ti površini na ktorih žuva i već posle zodnuka. Znači to bi bila to ta jedna jednostavnejša tehnika, co bi rodiči mogli da upotrebljavaju dzecom kad su menši. Kad su dzeci vekši, već počina jedna druga tehnika, perše počinaju to ti površini dzeše žuva, već to ta druga površina i već zodnuka. Oralne zdravje je čast opštého zdravja človeka, a żeby sme ho začuvali, neobhodna preventiva i porjadni odhod do stomatologa. Perširaz dzecko treba otprilike kolo 3 roku privesti do zubara, a rodiči bi inšak trebali perširaz sami pris kolo peršoho roka, kad bi trebali da popripovedaju za zubarom, jaku ishranu treba da mu davaju i kedi treba i jak treba da mu čuhaju zubi. Či može mati za deci zdravi zubi i ješ čokoladi?
A sigurno, že može. To može na taki sposob, že vše posle poludzenku idze desert. Kad zecko ljubi, že mu rodiči dozvoljavaju, već može pojesti calu čokoladu, ljebo i 2-3 bombonki, posle toho već še čuhaju zubi. Ljebo jedna druga možnost da jedan dzenj u tižnju rodiči vyberu dzenj kad bude zecko jest cali dzenj slatkiši i dakle barže obraciti pažnju na čuhanje zuboh, takže to isto može biti drugi predlog za upotrebu slatkišoh. Ceny stomatologijnych usluhov značno še rozlikujú od državnih po privatni ordinaciji, ta nješka velito ti usluhy vyberajú sprem možljivosti svojho budjelara. Po zakonu o zdravstvenim osiguranju pravo na besplatnu stomatologijnu usluhu majú zeci po 18 roki, porjadni studenti po 27 roki, vahodni ženi i položnici. U privatnih ordinacijah otprilike za 1/3 može biti vekši ceni, a pacijenti uglavnom vyberaju stomatologa prema komu poverenju, znači i pristupu stomatologu pri pacijentu, znači odnos pacijent-stomatolog, to najvažnejše co každi pacijent patri. Sigurno, že postoje i pacijenti ktori patra na cenu, zato že ipak to ti uslugi stomatološki dost veliki, ali zato bi im povedla, že preventiva najtunjša i to každe treba da vodzi računa i to najljepše da še dobre čuhaju zubi i da še ize 2 zubara na kontrolu, takže to je to co najvažnejše. Отримування здравих устог, окрем порядного чухання, нашчиві стоматологови на порядній контролі подрозуміює і здраві звикнуться, правильне костирання і керування курення. Sportski baviska Jaša Bakov počali svoju 23. sezonu u Đurđovezu z interesantnim turnirom u košarki 3x3. Na njim učestvovali 6 ekipi z 4 mestov gdje živu Rusnaci, z Ruskog Kerestura, Novog Sadu, Petrovcov z Horvatske i Đurđova. Baveliše 6 kola po sistemi každe z každim. Bardzo mi milo, vlonji 4, nješka 6, ja verim, že narok bude i vecej. Takže evo, nastavljame tradiciju. Zaplanovane toho roku i dalje, dajaki 13 sport i može bude 14, novi bude vjerojatno sport, veliki fotbal veteranje, tak smo zaplanovali. Ja še nazdavljam, že to vi i poštujeme, nacionalni sovi nam obezpečali penježi, varo, že to bude šitsko pokončene. Evo, nješka smo obavili to turnir, mladi ljudi še pozberali, odbavili to tu košarku, mi je milo, že teljo prišli. Každe zmahanje trvalo 15 minuti i u tih uslovijah najljepše še znašli košarkaše z sportskog društva Rusin z Ruskog Kerestura. Druga bila domašnja druga ekipa, a treća domašnja perša ekipa. 4. mesto zavžala Keresturska gimnazija Petro Kuzmjak, 5. Hvizda z Petrovcoh, a 6. mesto osvojili studenti z Filozofskog fakultetu u Novim Sadze. Tohoročna sezona še daku zbudze rozlikovac od prešlih i potim, že informacije o turniroh hodno doznazi prek novого sajtu Sportskih baviskoh, ali i prek Facebook grupi Sportskih baviska Jaša Bakov. Vidim, že to sposob najljepše preširiti toto našu robotu, že bi co vecej ľudze toto vizeli, pogotovo mladi, bo mladih treba uključovati do takej fajti roboti, a druge i može biti zmame da kus toto, že podedi našo predstavitelje, ne znam co še vari uslovno starši ljudze, ne znam co da kus komunikacija medzi uljadovih predstaviteljov naših po mestoh i tej omladini, kotra već je u tim teraz sportu nje dostatočno dobra i že da kedi ta informacija nje stigne poda jednih kotri bi seli učestvovati. Prave toto žvidlo informovanja zaslužne, že da jedni ekipi doznali za turnir i na koncu prišli i izmahališe.
Я замерковал, že напренато так профил Facebook група Яша Баков спортски бависка. Со думам, že скроз позитивне и že може би требало скоrej, pretože zažljem medzi mladima židla informácií ľahčejšie šíria po Facebooku, ktorý dneška má príjma думам у židloch informáciách. Думам, že to bardzo ważne, bo u nješkajšim Švece zavišime od informacijoh na internetu. Da kjediše to ljudi še informovali pre gradija, televizija, ali nješka internet na perši mesece. I mi mladi še namahame pre rižnih grupoh, evo i mi sami reklamirali na svojih profiloh toto stretnuce Jaša Bakov košarka 3x3, že by sme afirmovali mladih. Bo dumame, že mladi Rusnaci nje bar združa. Okreme u mesto gdje Rusnaci nje vekšina. I zato, eto, povolujem všetkých mladých najšenje hanjvja, najprihodza na taki druženja, okreme keď sport u pitanju, bo to думам, že najljepši sposob da u zdravim duhu tvorime novi prijateljstva. Milo mi, že to roku še nazbirali bar zeljo mladi ekipi, normalno že je to ti standardni, ktorí už veci roki. Krivo mi, že nje prišli napríklad kod Curci, ktorí bi mi ljubili baš pobediť tu, na njih terenu. Napríklad, krivo mi za Suboticu, že nje prišla Bikić Dolor, to ne znam, že keli jest, ale думам, že polujem, že na drugih turniri še organizuju i pridu s ovekšim čišljem. Posle 23 rokov od snovanja sportskih baviskov, gdje sam učestvoval i u snovanju i gdje sam na perših sportskih baviskoh, dožil sam, že sam konječno najstarši pri tih mladih, a sam še bar sprijemno čustvoval prave pre tu mladost. Milo mi, že še teljo ekipi zišlo, že teljo bilo mladih, mije bilo milo bavi, znal sam, že nemam nijakih šansi z vjadom, že nje bavime, ali zažmenjem do to mlade moje šerco išće caha i šelijak, že budem prihoditi na šitskih sportskih baviska. A to všetky znajú, že u Petrovcu, odnosno z pravého pobrežia Dunaju, že keď mi pýtajú, jaká ekipa prichodzi, ja i ešte dvome alebo trome keľo trebajú. Tak bude i nadalje. Še keľo bude trebať, znači organizovať i prevoz, i baviačoch, i placiť všetko, i tak mi to hlavne všetko robíme o svojim trošku. Co še toho roku dotýka, verím, že ešte, jak moje srdce ešte mladé, takže i so s mladima, i so s veteranami budem baviť. U словах организаторов идуći турнир, котрий би по плану мал бути затриманий у априлу, то турнир у великим футбалу за піонірох. Але keď за організацію не буде часу, можливе, že ще місто того отрима турнір у odbojki або у столним тенісу.